So ngifuna ukuxolisa kubalandeli bami ukuthi ngingakhiphi isikhathi. Bengibalekela i-traffic yaphuza libe nomthandeni angifiki. Wafika nje wathi ngayilindele phela ngihlapha uzothi mina hayi besanenkinga lapha nalaphana kodwa hayi sesilungile album ngayiqeda ngoNovember yayisiphelile ngase ngihlakanipha ngathi ngeke ngizogcina ngiphenduka iamisha mangizophuka nalamadoda angisho ukuthi ayangihlula ayazi nawo amabili awangihluli kodwa ngokwamandla ezinga labo angazi phakathi kwabo ukuthi ubani number 2 kube ngathi omunye number 2 yabo number 2 ngiyahluleka ukumbona engikwazi ngelinye isonto kubuye kube umthandeli number 1 ngelinye kubuye kube ukhuzana ongigarante ngalo nesiqiniseko sabo mina ngu-number 3 phela niyasebenza lela makuthiwa kuphela i-contract nithi nivuze uyadlala ngeke sesazi ambuza umbuzo enzima zathi makuthiwa uyadosha ukuthi asiphi ake ngidlala ingoma-ke manje yagoloko uma ukhona la ubuhlaba ngizole ubona ibhoda la phezulu mina-ke ningibekezelele ngiwumuntu othe ukuhlukahluka kancane ngivamile ukuphambana nehlombe wena and ngiyazeseka kuloko ungalinga wenza iphutha uzonde umuntu ophuza utshwala ngoba utshwala ukudla ilento yokuthi nje ukudla okustrong kodwa utshwala yini utshwala baphuzwa abantu esibahloniphayo nanamhlanje angithi uJesu lo mkhonzayo naye wayebuhlaba uShaka lo mthandazayo umbiza ngendlozi elikhulu la eMzansi wayebuhlaba mina kumlungu zonke zamphatha lakho lokho phezulu ungawenzani umsebenzi utshwala bungekho ungalokho kuzenza usiqiko kwasibhedayo la fusek woza wena manje sila workshop umhla ka-1 namhlanje March usuku lokuqala ke kuMarch unyaka 2025 lapho khona insizwa ke phansi le Jolvet uProfessor Basebona bayifaka amazambane esadla yona ntaza mshika vele nawe ngeke usalunga phansi le Jolvet uzokwenza ke i-CD launch yakhe ke yakulonyaka asibinele sikwemukele khawula kithi awusuka nimekabo nimele konke umnumzane basuke bona bafaka amazambane esadle khona uyibhalile intombi liyakisokalayo namhlanje sakuyena sanibonani khawula kithi akade balabisa abalandeli befuna indaba ukuthi ke keep i-album no what no come on everything isikhathi neside kodwa manje uyabuya manje uthi yebo bathi abantu siyafuna hayi wena mfowethu ukhuluma ngeqiniso ngasebenzisa ubuhlakani yamajini kube ngenza lo mcimbi lo ngesikhathi sokhuzana nomthandeni babe ngaka labantu yabona nje kuhle mfowethu ukhuluma iqiniso ubona ngiphumelela ngemini ngoba iqiniso ngiyalimela ngilimela ngisho kwaba ngalithanda iqiniso lesi leziya insizwa ngokwabalandeli abalandeli bazo banamandla bayakwazi ukubamela so uma ungazifaka phakathi kwabo thina kungathi awuculanga kanti uculela ngempela uzozizwakala late ngase ngenza ubuhlakani ngathi ake ngiyekele nyimfi yabo ubuyele eceleni kahle baqede ngayo bese ngidale yami nyimfi njengamanje album yami izolelwa abalandeli bami abalandeli babo izinhlelo ngisho nayibona qo kanti kade kusayisiphithiphithi sabo bengeke bazibalalele ngoba ngokusana kakhulu so ngifuna ukuxolisa kubalandeli bami ukuthi ngingakhiphi isikhathi bengibalekela i-traffic yaphuza libe nomthandeni angifiki wafika nje wathi ngayilindele phela ngihlapha uzothi mina hayi besanenkinga lapha nalaphana kodwa hayi sesilungile album ngayiqeda ngoNovember yayisiphelile ngase ngihlakanipha ngathi ngeke ngizogcina ngiphenduka iamisha mangizophuka nalamadoda angisho ukuthi ayangihlula ayazi nawo amabili awangihluli kodwa ngokwamandla ezinga labo angazi phakathi kwabo ukuthi ubani number 2
ngibuye ngathi omunye wena ubani number 2 yabo number 2 ngiyahluleka ukumbona engikwazi ngelinye isonto kubuye kube umthandeli number 1 ngelinye kubuye kube ukhuzana ongigarantiye ngalo nisiqiniseko sabo mina ngu-number 3 hawu okusho ukuthi ku-mother of all indaba ye-quantum indaba enkulu ngoba uthi u-number 3 ngoba bengekho kusho ukuthi wena number 1 kaloku ubuze i-quantum lami libe nomfikazi nabanye abafana bonke labo abanye abafana futhi sakhe i-quantum elami ngiyaniphupha hayi mhlawumbe ukuthi siyancengana lo ngigeja ngemistake kulo nyaka i-quantum elami anizwa yini wonke umuntu akubukela eceleni hawu manje indlela umuzwa wakho kubalandela indlela bamukele ngayo i-album yakho uyikhiphile leyo ngikhampa ngapha ngigudla ngiza ngapha wonke umuntu uthi yebo iyona lento yenza ukuthi ngicabanga ukuthi kwa-quantum lela ngizolithatha ilento yokuthi ngibuka indlela abalandeli bami ababuye ngayo kusho ukuthi angikhiphanga into yokudlala ngikhiphe into yangampela yala-ke ukuze ulandelwe fanele ucule into esile noma ucule nje into ezothandwa abantu ukuze abantu bazi ukuthi ukhona ubalulekile bayazi abalandeli bonke nabalandeli babafotoza ukuthi abanye bayazi kodwa ngiyalitizeva ngoba ngibaculela into ebajayivisayo emnandi futhi abangafoteli mina bazofotela manje aba abafowethu ngeze ngibabuka lapha ku-TikTok besina benqakala besine bedonsana besele sizoziphamisa kakhulu unyawo bafowethu abantu bayibuza ama-comments ku-comment section bathi nithetha isikhathi sokwenza sonke le niyiphathisa nini le nto babukele emakhaya ngiyabingelela siyamakhidangoma kabodwa ngithi nama ngikhole mfowethu lokho okuvezayo hayi bafo isegazini mfowethu isegazini nje akukho esikwenzayo ngomlingo kodwa kusegazini mfowethu nanokuzinikela-ke nokuzimisela ukuthi sibadala kule ndini mfowethu manje isana isikhathi engakanani lento ngoba ngathi akekho umuntu ononyawo olungafiki ngapha akekho umuntu ononyawo olungawushaya esilakini akekho umuntu ongawushaya uzethi noma iyafana ngeke phela abantu bafane bonke yini le lenza ithini secret behind ithini ngoba phela ikhona into eyi-secret behind yokuthi njengoba nishaya kanjena nje shaya futhi akekho amagida ngomenzanza afika kini nokugida futhi akekho nomkhaba kule namba nishaya ngo-flex tamanga ithini lento mfowethu uphawula lokho kushoyo ayikho imfihlo mfowethu kepha imfihlo isekuthenini na sibambisene siyabafowethu siyaxoxa nomsebenzi wethu siyawuthanda nanokuthi nje bafo ukuzimisela uma ngabe senzeka mfowethu kulapho ngiyona futhi esinayo nobumbano nokuzwana amakhono asingabonanga khona ngasimele sibuyisane endleleni nanokuthi mase sesestage kahle siyakhohlwa iy'nkinga zethu noma nenkinga zakho uyakhohlwa izona sokwenza umsebenzi wasestage wapho abantu bami ngabantu bafo funa wenze noma ngayo yiphi into ongayenza kodwa ezokwenza ukuthi abantu bajabule batheke futhi unyawo liyadlula ngempela indlebe ngoba ngisho nanomkhaba kodwa liyadlula ijabo lethu unyawo akekho kodwa ngelo nomkhaba akekho nomkhaba nabo lishaya isihlabathi ngoba ufaliwe bona ngibona shaya isihlabathi everyday nani mhlawumbe nicala nishaya isihlabathi ukhona lekhawule nomkhaba uthi uyaphela umkhaba ukhona ugeneral lithusela umkhaba umkhaba yena mazi umkhaba ukhona hayi bona ayibandakhamzini kamnandi ngafundi so ubudlelwane benu ngoba ever since nganibona futhi nisebenza noBaHuga ngaze nginibona kwenye indawo nibambisene kanjani lapha noBaHuga kuhamba kanjani zonke izinto zitheleka ngendlela efanele ngoba ngibona akunabishintsho noma nabayiwo lawo magidengoma kudala namanje nisabambile cha mfowethu ukhuluma iqiniso-ke ngeke ize ngiphawule into yamanga ngizokhuluma into eyiqiniso mfowethu ukubambisana kwethu noBaHuga kusuka kude kakhulu mfowethu njengoba usho owasibona kuleya minyaka namanje sasibona kuthiwa isizulu-ke sithi-ke mfowethu awukho umpulu ongahlokomi lapho kuchaza ukuthi-ke awukho futhi izibi zegazi yambelo iy'nkinga sinazo ngaphakathi kodwa ngeke uzibone sizidalula ebalazini lokho kusuke kuwokwethu futhi siyakhohlwa yikona siyaqhubeka nempilo mfowethu uyokona njengakusho mfowethu ukuthi sithi sasuka kudala siyibambile noBaHuga hayi ukuthi kumnandi futhi hayi ukuthi kumumbi kodwa futhi siyaphambili nengoma njengabo bonke bonke abantu ngeke siyeke ukwazi khona sinenkani kakhulu uma awusho omunye hayi uyadlala ngiyakuyindawo sesazi ambuza umbuzo enzima sathi uma kuthiwa uyasidosha ukuthi asiphi hayi kwahle wethu la manje umkhama ethi use-right ngani uqasha iy'ngane ey'the kubalula liyamlisa kumele umgodi umgodi ushaye la ngoba ngempela uhamba ngawa hayi asindawo hayi
Hawu. Phela niyasebenza lena makuthiwa kuphela i-contract nithi nivuze. Ayikho i-contract engaphela la thina. Azaphethe. Bashiwe saphethe.